Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Yana haftanız xayrlı olsun. Haberler informasyon takımı sonki adisiler hakkında o'z levhalarında tarif etecek bugün programımızda. Krasnoperekopsk rayonda neft sefer fikirler liderleri cemaatnen ko'rishdilar. Baxchisaray sharini sakini Sadika Emirova o'z 90 yılını qayd etdi. Qrim Tatar muzikali drama teatrında 5 daqiqa nefes spektaklinin premyerasi olib keçdi. Bu videoger levhalarni bizim yanimizda seyretiniz. Qrim Tatar Qurultayının delegati Ali Ozenbash Ukraina akimiyetine qarşı chorlana. Ukrayin kanallarının varısında o Kiyevde olub keçken Qurultayının 100 yılına bağışlanğan mirasimni tenqik etdi. Ali Ozenbash tarif etdi ki Qrim Tatarlarga qarşı böyle urmetsizlikni beklemegen edi. Tedbirde Ukraina prezidenti ve icra akimiyet vekillerini bulunması beklenildi. Lakin yuqori akimiyet organları davetnameni ko'rmagan ettiler. Biz kiralık aldık 2 saatke yukarı şuranın salonunu. Bizni kim hürmet etti? Cumhurbaşkanı filmge kibir filmde var idi. Anda barmağa vakit taptı da bizge tapmadı. Neden? Anlaşamadık. Demek o kadar kıymetimiz var bizim onların gözlerinde. Ya da kim? Belki başkan geldi, Grossman. Yoksa bir bakan var adı mı aslı? Hayatlarına bağlı bizim hayatımız, bizim istikbalimiz, bizim kurumumuz. Yok. Ya kim hürmet etti bizni? Ali Ozenbash qo'shdi ki tedbir etrafında pek çok laflar oldu ama ular sebepsiz edi. Onların problemleri ise eshitilmegen kaldı. İki jartı eski prezident birisi Yushchenko devam etmeyeyim, hepimiz biliriz onun kıymetinde fiyatını, ben onu utanırım çağırmağa ama onu çağırıp da dayandı. Bir de Kravchuk. Ve ular bile dayanmadılar o 2 saatin. 2 saatin dayanıp olamadı. Mustafa'nın çıkışından sonra durduk gittiler. Vay biz kayda olduk. Yukarı şuranın içinde olduk. Belki bir için bu bir büyük şeref. Benim için değil ama. Ve ben görüyorum bu zafer değil, bu büyük kaybımız. Krasnoperekopsk rayonda neft sefer fikirler liderleri ve cemaat ko'rishdilar. Devlet Milletler Ara Komitetinin reisi Nur Abduramanov Bibulush voinka ve mağazlı ko'ylarine barıp sakinlerinin meselelerini o'g'rendi. Tafsilotli muxbirimiz Safiya Shukurova tarif etdi. Bu Krasnoperekop rayonunun Bibulush koyunun cemesi evvelleri o Furunxaniyedin bir kaç yıl evvelsi Bina Bereket adlı yerli musulman cemiyetine berildi. Onlar birden tamir işlerini başladılar. Yerli sakinler de çareleri olğanı kadar yardım ettiler. Mında endi dam deniştirildi. Büyük salonda tamir işler yapıldı. Divarlar tegizildi. Bayram günleri bu cemide 100'den ziyade musulman toplana. Onlar 3 köyden keleyler. Bunda pollarımız beton, bunlar da evet ağaçtan yapılsa yaxşı olur. Endi o kadar soğuk olmaz da. Çünkü betonda oturması da kıyın. Bu gözlerinde remont etmek gerek. Bayram günleri 100'den ziyade insan oluyor. Biz bir gözüne sığmayıq. Bir yanına da remont yapsak yaxşı olurdu. Öyle özümüzün öyle isteğimiz var işte ama adamları gene aytacağım. Eğer çaresi olsa siz de yardım etseniz kolunuzdan geleni yaxşı olurdu. Cemaatımızda bir kuvanırdı o şeylerge. Bu cemide hiçbir kızdırıv yok. Taban sementten, abdesthane yok. Pencereler çatlak. Ağaçtan yasalgan kapılar çoktan çürüdü. Sakinler minaret peyda olup vaqta çoktan arzu ettiler. Bu ve diğer meselelerini sakinler Devlet Milletler Ara Munosabatlar Komitetinin reisi Nur Abduramanow'a tarif ettiler. Sonra voinka sakinlerinin görüşü oldu. Anda cemini bakıp çıktılar. Onu 2010 senesi bir yıldan az vakitte kurdular. Bu kult inşaat Çeçenistan Cumhuriyeti'nin yolbaşçısı Ramzan Kadyrov tarafından ediyedir. Mında balacıklarga Arap tili ve Kur'an okuluvu öğretili. Mında 5 kere namaz kılına ve nikah okula. Allah ondan razı olsun. Çeçenistan prezidenti Ramzan Kadyrov o vakit bizge yardımcı oldu ve başından sonuna kadar bu camini kurmaya yardım etti.
Мағасы көнде сәкенлер ана капиталы мескен сатын алыну yolları milli bayramlarının teşkil etilivi boyunca soylarını seslendiriler. Episi soylar boyunca anlatuvlar berildi. Ленур Абдурахманов сәкенлерінің хайырхақ позициясını хайдетті. Далекие наши сельские поселения, население, где люди давно очень ждут наших встреч. Они необходимы, а самое главное, что здесь люди очень позитивно настроены, несмотря на то, что они находятся в отдаленных районах, или то здесь жизнь кипит, как бы несмотря на что. А наши визиты еще более дают им воодушевление того, что дальше мы все вместе будем решать наши проблемы. Yarım adanın en uzak köylerine barmak ve meselelerini öğrenmek bu Devlet Milletleri Komiteti'nin reisi Ленур Абдурахманов alıp bargan işinin esas yönelişidir. Böyle görüşevler muntazam surette geçirilecek. Safiye Şukurova, Dmitriy Nizavoy, Millet için. Қырым парламенті бірінші бала доғанда берілген төлевлерге 250 миллион рубле доғырты. 2018 сене Қырым бюджетінің келері ве масрафлары артырылажақ. Паралар бірінші бала төлевлеріне доғыртырылажақ деп хабаратты Қырым Жұмхуриятының малия назыры Ирина Кивика. Бөлек қанун лиха бүгінгі невбеттен тыш сессияда Қырым Девлет Шурасының мебуслары еле қабул етілді. Бұндан ғары малия назыры айтқанына көре Черномор нефтегаз Низамнаме фондының артырылмасы 687 миллион рубле айрылажақ. Бұл Қырымдан Украина банклары кеткені себебінден физик шахысларға тазминат төлевлерідір. Мы внесли 255,2 миллиона. Это выплаты, назначаемые при рождении первого ребенка. Это раньше не было таких выплат. Это сейчас все мамочки должны обратиться и будут получать 10,2 тысячи рублей на первого ребенка выплату. Не было таких выплат раньше, но эта выплата, она носит заявительный характер, поэтому должны обратиться в Управление труда и соцзащиты по месту своего жительства и показывать свидетельство о рождении и будут получать эту выплату ежемесячно все мамы. Это новая, это инициатива президента. Он с этой инициативой выступил в декабре. И вот, как вы уже видите, уже все решено. И уже с января, за январь уже будут получать наши мамочки эту выплату. Қырым Русиге қошылығының 4 елығы Жұмхуриет бұны қайт етмеге эпосы азырлана. Бұл ақта Қырым Жұмхуриетінің ел башчысы Сергей Аксенов өз Facebook сайфесінде қайт етті. Январның 28-ы Қырымда Қырым баре башы деп сайла деп яза Аксенов. Хатырлатамыз 2014 сенесі пайтақтымызның мерkezінде Қырым Русиге қошылығына қол тұтқан акциялар кешті. О вақыт бір ярым айдан соң референдум олажағыны ве Қырым Русияның қысмы олажағыны бір кімсе білмейді. О вақыт біз бұл ақта тек арзу етедік деп яза Жұмхуриет башы. Ось месажында Аксенов қайтыты ки бұл сечув сербестлік, қавсызлық ве кележегіміз. Тамын бөле кележек үшін біз мартынан 18-де рей бережекміз деп яза Жұмхуриет башы. Бақчысарай шарының сакины Садика Эмирова өз 90 елығыны қайтеті. Бұл мұнасебетілі ойыны қайрыламақ үшін Садика ханымның сой соплары, яқынлары әмдеме мұрлар топландылар. Тавсиятлар бізім Лев Хамздан. Çiçekler ile hayırladılar. Sıcak sözler sonsuz oldu. Президенттен de hayırlaf mektup geldi. Böyle hatırlaha suhlanmak mümkün. Мы неоднократно ходим, вот так поздравляем юбиляров, пожилых наших людей. Вот. И очень довольна, что в таких условиях живет Сидика. У нее очень прекрасная дочь, вот, так за ней ухаживает. И если бы наши старики все так, в таких условиях жили, вот, то было бы благодарны, как говорится, и Богу, и правительству. Onun başından alçıq ve cenk, horluqlar ve yaralanuvlar keçti. Sadiqa Emirova özünün 90-cı doğan gününü qaydetti. Baqçısarayda doğan qızçıq mektepte pek yaxşı oxuydu. Cenk yılları Sovet uçaqlarını saxlagan vaxt 2 sefer yaralandı. Bomba patlaganda осколкалардан çok ellerine, ayaklarına осколочные ранения alıp 2 saat yatkan. Одан соң оға военкоматтан комиссия olganda berdiler spravka на легкий труд только. Uzun ve ağır ömür, Orta Asiyaga sürgünütelgen son Sadiqa Emirova yaş olmağına bakmadan bir işini yapmağa tırışaydı. Bir ötmek parçası için para kazandı. Kırımga, ana vatanға qaytmaq arzusu onu hiç de terk etmeydi. Традиционный раз мы выезжаем поздравить наше взрослое поколение, благодаря которому сегодня есть
на этом белом свете. И хотелось бы всем пожелать крепкого здоровья, долгих лет жизни и чуточку терпения. Biz böyle bitayların kurçalamak gerekmez, sayıp saymak gerekmez. En kolumdan kelgeni şu Kur'an'daga yardım yapmak gerekmez. Ekimler kadınga ağır işini becermege yasak ettiler. Ama buna bakmadan Sidiha hanım faal ömür geçire. Kızı Ayşe Halilova tarif ete ki, o hakimiyette olgan halkımızın vekillerine er vakit koltuda ve saylavlarda iştirak ete. Ana Gosdumaga bir tane Tatar var dedim. Руслан Исманович, балам бірінші барамыз. Предварительно голосование оғанда за Единую Россию только ради Руслана Исмановича идем деп. Вот бардық сон сайлауға. Шынды мына енді президентке кете топлағанда мен Ахметшіде бірінші күні анда рас келдім, бердім өзім аризам деймін, разылығыма. Анамда Бақшысарайда мында бір күн топладылар, o vaxtı berdi özünün razılığın. Afsus ki ket-kete böyle hartlarımızın sayısı eksili. Etraftaki insanlarını hürmet etken merhametli ve vatanperver. Hartananın soy akrabası o vaxtda tamam böyle sözlerini seslendirdiler. Uzun ömür, havi, sağlık, merasim iştirakçılarının en esas telikler tamam böyle oldu. Enver Ablaziz, Akim Bekirov, Millet için. Сақ районының сакинлері январ 25-ші күні топланып, мартының 22-сінде Қырым-татар жемиет тәшкілатларының мұражатнамесіне қол тұталар. Анда олар жемаатны мартының 18 күні олып кечежек сайлавға келмеге чағыралар. Бұл уақытта Сақ шырында жемиет фікірі лидерлерінен кешірілген көршімінде білі олды. Көршімнің нәтижелері Ақтасултын Естакаева. Жемиет фікірі лидерлері веден ырбаплары тек регионның меселелеріні дегілді, оғдаки президент сайлавлар ақтада сөз үрсеттілер. Адам Қырым Русия еркеніне қошылған сон бұйық денішмелер көрді. 4 ел девамында теніштермеге шей бар. Чоқ бекленілген реабилитация емірі чықарылды. Жұма жемесі құрылмақта. Қырым татарлар топлу яшаған ерлерде мектеплер, бала бақчалары ве спорт салонлары тікленіле. Мына бұл топлашу бек güzel oldu. Мына біздің ең бір проблемамыздан бірі жолымыз жоқтыр бізде, шу проблема шешілмей бойын алдылар. Өткен сенесі акционермен көріштік, Қырым басшылығымен. О да бізге вада берді, мына қысмет етсе деді, жолын жапармыз. Сон бізде бір клуб деген ши бар. О да бек ярамай сасайынесі, онда ресурс етмеге қары керділер şimdi. Сау болсынlar, бұл топлашулар көрші көп отырса, бек мыңдарымыз олардан. Бұндан ғайры Қырым-татар тіліне девлет тілі статусы берілмесі халық үшін пек мұйым бір адым олды. Топонимика суали да чезілді. Көйлерде енді тарихи адлар ерлештірілежек. Нетижеде 22 жемиет тәшкілатын мұражаты оқылды ве екін чықарылды. И было зачитано это обращение именно 22 организаций, где это обращение поддержали именно лидеры общественного мнения Сакского региона. Единогласно я поставил это на голосование именно, и все 100% людей поддержали. Қырым-татарлар бірінші сефер Русия Федерациясының президент сайлавларында иштирак етежеклер. Шу себептен Девлет Шура рейсінің муавины Ремзи Ильясов провокацияларға қолақ асмамаға чағырды. Қырымда муабетлік окум сүргенini бүтін дүнияға ве Русияге көстермек керек. Поэтому я вас всех призываю все-таки ближним своим соседям, кого вы увидите, все-таки убеждать в том, что надо участвовать в выборах, прийти на участок, значит, и, конечно же, сознанием того, что, к чему все это может привести, сделать свой выбор. Этими вопросами интересуетесь, и вы одна из активной части регионов, которые, в общем-то, можно сказать, на которую равняется и на которую внимание обращает от той позиции, которую вы занимаете, зависит также и позиция некоторых других регионов, активных тоже. 60 жемиет фікірі лидерлері 22 жемиет тәшкілатларының мұражатына қол тұттылар. Емді шымды әрекет еткен президент Қырым сәкенлерінің оңайтылы ве стабиль яшайшына гарант олғанына еминлер. Султания Естакаева, Санзи Вадинов, Миллет үшін.
Авиация полковнигі Мирусин Чалбашның юз елығына бағышланған уникаль сергі «Крылья крепнут в небе» деп адlandырылды. Сергі Қырым-Татар Медени тарихи мирас музейінде олып кешті. Тедбір кетшатында Қараманның аят yolu фаалиеті ве ирішмелері ақында сөз сүрсетілді. Экспонатлар арасында фоторесімлер, шақси шейлер, учақларының макетлері олды. Мирасымның соңында Қараманға бағышланған фильм нумайышатылды. О топланғанларына ұлы учуженын Омюр Йолунин танышатты. Он ни разу не покинул самолет. Самолеты буквально, что называется, на одном крыле, как песни даже поют летчики. Но, будучи даже сильно раненым, с осколком у виска, он все равно приводил все самолеты, не потерял ни одной единицы. Қырым-Татар музыкалы драма театрында 5 дақанефе спектаклінің премьерасы олып кешті. Трагикомедияның мақсады сержілерге евлятның аятында ана бабаның қиметіні көстермектір. Олежі болам деді. Оған, тіліңе қолтым шықсын. Ойлыдамсы шақа olur ма? Спектакльнің баш қараманы Буюк Қорантаның башы Муедин көйдешінің жиназесінден қайтқан сон өлі мақта түшіне. Мерхумның балалары өз бабасының ведалашмаға весонқы елға йолламаға келмегенлері баш қараманға тесір еті. О чоқтан келмеген балаларының әрекетлеріні тешкеріп бақмаға істей. Муедин бейінің әрекетлеріне қадыны Хатиже ве қомшысы Мамут қол тұталар. Қарғарым дедім. Мешіді кіріп сақланам. Арлашқармысың. Пьеса 5 дақанефес трагикомедия жанрында yazылған. Күлкі ве ғам бір-бірі еле ян-яна шараст келелер. Санада баба ве бала арасында олған эбеди мұнасибетлер ортаға чықарыла. Ажайып мизах ве драматизм. Ана бабаны, яқын адамларының, олар сақ олғанда, оларын үрмет етмек керек, севмек керек, оларны зиярет етмек керек. Чүнки олар өлген сон, біз тек yazықсынамыз. Тек дуалар оқи білеміз, башқа бір шияп боламыз. Бұл проблема, мен белесем, тек біздің халықта дегілді, бүтін халықтарда бар. Спектакльден шыққан адамлар ең олмадым бір телефон açsınlar да, ана бабаларына ве ал қатырны сорасынлар. Böyle şey olsa біз өз мақсадымызға еттік деп саямыз. Пек те білдірмеге істейміз. Ана бабалар тек бізге керек дегілерді. Біз де ана бабаларға керекміз. Спектакльнің премьерасы Қырым-Татар театрында мувафақиет иле кечті. Трагикомедияның дубарасы 1,5 саат девамында сережелерінің диққатыны запт етті. Первасыз қалғанлар олмады. Такое вот впечатление, что вот они душу вложили. Настолько они артистично сыграли, вот просто. Вот я почему-то ожидала конец другой, а конец получился просто машалла, машалла. Bir taraftan hem қуандық, bir taraftan hem ağırlık geldi bizge. Ne için degende, ozu analarımız, babamızға бақытына sevgi durdurtmadık. Onun için bizge bu ders da. Актерларының ажайып ойыны сережелеріні театр әлеміне далдыра. Мужезе кібі сарып ала. Спектакльнің мақсадына ерішілді. Келген әрбір кіші чоқтан чоқ дұйғылар әлде етті. Ве әлбетте өз ана бабасына мұнасибетлері аққанда түшінжеге далды. Султанеста Каева, Рамазан Аливапов, Миллет үшін. Более лекнен янымыз сонуна еті келечек хаберлер информацион программасының Нариман Тарсинова леқа чырманыз ақшамлар рад кешсін.